Binigbig ti Bangko Sentral ng Pilipinas, ti akem dagiti nagdung mga opisina iti pribado ken para publiko nga institusyon, iti naangay nga BSP Stakeholder Appreciation Ceremony North Luzon iti Baguio City. Apay nga ta, at report ni Christine Bornolla-Sabaway. Dinayaw kan binigbig ti Bangko Sentral ng Pilipinas dagiti 15 nga institusyon manipod iti pribado kan publiko nga opisina iti naangay a 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon iti Baguio City. Dagitoy nga institusyon ti kabinadang ti BSP iti nagduduma a programa da. Today, we recognize 15 more partners for their strong commitment to our shared goals. To your vigilance, your insights, and your partnership, you've helped strengthen public trust in our financial system. Financial education and information dissemination, tikang runaan ang naramidan dagiti nasao nga institusyon para itipan nakapabilag ti programa ti BSP. This awarding ceremony is talagang to thank our partners. Kasi yung pagpapasalamat na tumutulong sila sa amin to yung mga aming programs and aming mandates, tumutulong sila sa amin. Namnamaan ti BSP, ababaan iti daytoy nga aktibidad, kat maalukoy met dagiti daddu mga organisasyon, institusyon a makitinulong iti BSP, tapno baligi a maaramid dagiti mandato tinasao nga institusyon. Well, ang gusto natin is ang mandate nga ng BSP, hindi namin magagampanan kung hindi natin katulong ang ating mga stakeholders. So after this, we're hoping na other stakeholders will also help the BSP. Kasi like yung sinasabi mong financial education, masispread mo lang yan if more and more people help us spread the word. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.